Following the call by President Kenyatta in his State of the Nation address, we will focus on development and we will be focused in ensuring that the rule of law is followed in Kenya. Abunge na maseneta gutugiria ndumiriri ya mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta muthenya wa ira makiuga ni gwikira gaturumo ciiko cia atongoria guthukaniria maritwa kumana na haro ya ungumania. Eo budget mbeca mutikagerie kuruta ona ciringi. Thirikari ya kaunti ya Kiambu kugia na igutha inene thutha wa igoti nene guku bururi-ini kurugamia kuhitũkio kwa budget ya nyongerera ya muigana wa ciringi bilioni 13.5. Na nyitanira na mwandiki witu wa inaina wa Kiarie kurehera rugano rwa Elizabeth Wanja kana Warigia uria ni muthaki woma wa mathako ma ngerekano.